الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ degan so'zlat billah degan so'zlat o'shunga minash-shayton anan rojim so'zlat. Maynisi a'udhu degan qo'rg'onom saqtanam billahi Allah menen degan mayinda. Minash-shaytonir rojim mindan mükösü ash-shayton shaytondan ar-rojim qarg'ishqa qalgan degan mayni. Qarg'ishqa qalgan shaytondan Allah menen qo'rg'onomun degan mayni beradi. Shayton odamzatning dushmani. O'shondan shaytondan qo'rg'onuuni aytib kerak. Ağzını aldayım Kur'an oku başlaganda aytib kerak. Allah Taala Kur'an oku başlaganlarda ağzını aytqiladigan Kur'an Kerimde Allah Taala'nın buyrug'i var. Oşonuktan ağzını aytıp andan keyin Kur'an okuyuz. Kur'an'da jaliya okanda ağzından jaliya aytabız. Kur'an kupiya okanda ağzında kupiya aytabız. Şeytandan qorgonu üçün mavşul dua qatarı aytılınat ağzı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sözünün manisi bi degen menen manisin beredi. İsim degen sözün isi tushib qolib bi ulanib ketgan. Şunda birden keyingi isim degende bildiret. Allah andan keyin Ar-Rahman Ar-Rahim degen Allah Taala'nın birinci ikinci sıfatları bolat. Oşunda maynisi bi ismi Allahi Allah'ın ismi menen Ar-Rahman cheksiz rahimdu Ar-Rahim öte merimdu. Biroq alt jagынан aldına ko'tarilat, sol tarafdan o'ng tarafga qarab ko'tarilmada qilishadi. Öte merimdu cheksiz rahimdu Allah Taala'nın ismi menen degen mayni beradi. Bu bismillah surelerin başında özünçe bir ayet bolup eseptelinет. Alhamdu surasının emas, bizning Hanafi mazhab boyunca bismillah Allah Taala'nın isminden deb aytganda bereke bolat. Oşondan Kur'an'da daim Kur'an surelerini bismillah bilen okuyuyoruz. Oşonda ilan bir yaxşılık işdi. Bismillah bilen başlayıbız musulmançılıkta. Bismillah bilen başlanan iş berekeli özüne yaxşı bolat ayağı deb hadiste kelgan. Emi Fatiha surasini başlaydigan bolsak, Fatiha degen açuvchi degen Kur'an namazı va şu surenin başlanıp açılınat. Oşondan Fatiha deb atalgan. Bunun atlarından dağın biri şafiya, şifa boluvchi, saqtovchi, qo'rg'ovchi, kiteptin asılı, negizi degen bir qancha atları var. Uşul sure öte faziletli bolganlıktan bunun atları köp. Alemin Bismillahirrahmanirrahim deb bu surenin dağın Bismillah men başlayız. Biroq Bismillah özünçe ayet deb aytib ötdük. Fatiha suresi namazda oku vacib amal. Har bir rekatda namazda oqiladigan amal. Oşondan şu Fatihani har bir musulmon adam jatdı bolsa kerak. Jatdı bolsa bol vacib amallardan bolat da Fatihani. Fatihaga oşondan har bir musulmon ko'ngil burishimiz kerak. Fatiha surasi 7 oyatdan turadi. Şu 7 oyati to'liq o'qilishligi vacib amal bo'ladi. Fatiha surasi alğaçqı başlari Allohga maqtov bilan ondan keyin Allah'ın sıyınağız. Oşundayla Allah Taala'nın to'la jol so'rovdu negizlaydi. Anda buyursa biz Fatiha suresinin başlapqı ayetini oku başlayız. Alhamdu deb başlanat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Buna usul birinci ayet oqilishi shunday bo'ladi. Alhamdu maqtovlar lillahi Allah üçün bolsun. Li üçün degan mayni Allah üçün maqtovlar tanıdıq. Allah'a gana maqtovni aytamiz, şükürlerdi Allah Taala'ga gana aytamiz. Rabbi degan qo'joyin al-alamin alamdar degan mayni beradi. Alamlardan qo'joyini Allah üçün maqtovlar tanıdıq degan mayni beradi bu ayet. İkinci ayeti Ar-Rahmanir-Rahim deb o'qilat. Ar-Rahman ötemerimdu, Ar-Rahim cheksiz rahimdu degan Allah subhanahu va taolo sifatlari. Allah deb bu ko'rsatilgan yerning sifatlari bo'ladi. Ötemerimdu, cheksiz rahimdu Allah Taala degan mayni beradi. Ondan keyingi ayet Malik yawmiddin. Malik degan so'z padişa degan. Padişa, yawm degan kun, ad-din degan din kuni. Din kunida qiyomat kunida aytadi. Qiyomat kunining padişası bo'lgan Allah deb bularning Allah Taolaning sifati bo'lib kelyapti shu ayat.
Din үчүн кылынган амалдарга сооп бериле турган, ошондо динге каршы жүргөндөргө жаза бериле турган күн, жаза күнү, кыямат күнү. Бул Малик Яумиддин дегенде кыямат күнү түшүнөбүз, кыямат күнүнүн падышасы. Ал күнү Аллах Таала чыныгы кожоюн болот, Алладан башка эч бир падыша жок болот. Мына ушул баары Аллах деген сөзгө сыпат болот дагы. Мактоолор, алхамду деген сөз мактоолор. Аллахка гана таандык. Андан кийинки аят ияка, сага гана деген мааниди берет. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Окулушу ушул болду. Настаин жардам сурайбыз болот. Нунун усу окулбастан ныга токтолунат. Ияка, сага гана, нa'буду кулчулук кылабыз, ибадат кылабыз. Ва ияка, ва жана деген, ияка сенден гана, настаину жардам сурайбыз. Настаин жардам сурайбыз. Biz Худайдан гана жардам сураш керек. Кийинки аят ихдинас сиратал мустақим. Ихди, хидаят бер. Бизди хидаят жолуна, ас-сиратал мустақим дегени сират жол, мустақим түз. Түз жолго бизди салгын деген мааниди берет бул аят. Ихдинас сиратал мустақим, бизди туура жолго, түз жолго салгын. Сират ушундай жол, сиратал лазина ан'амта алейхим, сирата ушундай жол, аллазина ушундай адамдардын ан'амта алейхим, сен аларга нияматың жакшылыгын уруулогонсуң деген мааниди берет. Бизди туура жолго сал, өзүң жакшылыгын уруулогон адамдардын. Гойрил магдуби алейхим, сен газабың келбеген, ачуң келбеген адамдар, бала доллин жана адашпагандардын жолуна деген мааниди берип атат. Жалпы сүрөдөгү кээ бир сөздөр тууралуу бир аз сөз кылабыз. Фатиха сүрөсүндөгү 1-чи аят Аллах Таала, аламдардын кожоюну Аллах Таала үчүн мактоолор айтылынды. Мактоо эң жакшы нерсе, жамандоо өтө жаман нерселерден. Мактоо адамга дагы жагымдуу. Акылдууну мактасаң ишти тындырат, акмакты мактасаң бутту сындырат дейт. Акылдууга мактоо жарашат, бирок дос аркаңда мактайт, душман көзүңчө мактайт дейт. Бирөөдү көзүңчө мактоо бул жаман нерселерден душмандык. Ал эми мусулманды жана ошондой эле адамдарды артынан мактоо бул достук болот экен. Ишти баштап мактанба, мактангын бүтүп жатканда. Бир иш кыларда биз ишти баштап эле ошо ишибиз тууралуу, бирге иштегендер тууралуу мактаганыбыз бул катачылык болот. Иш бүтөлө андан кийин бүтүп жатканга мактансак, ошол жарашыктуу болот. Кыргызда сонун макалдар бар, ошондой эле энеси мактаган кызды албагын, жеңеси мактаган кыздан калбагын дейт. Үйлөнүүчү адам эркектерге өзгөчө насаат бул. Энеси мактаган кызды албай, балким жеңеси мактаган кыз мыкты, сонун, адептүү кыздардан болот. Мактоо ичине шүгүрлү да камтып алат. Биз Аллахты мактасак, Аллахка шүгүр айткандык дагы болот. Шүгүр кылган пендеге Аллах Таала жакшылыгын көбөйтөт. Алланы мактаган пенде Аллах Тааланын алдында шүгүр келтирүүчү пенделерден болот. Ал эми аяттын 2-чи бөлүгү Ар-Рахманир Рахим. Аллах Тааланын мээрими, ырайымы тууралуу сөз болуп атат. Азамат акылдуу болсо, алганы мээримдүү болот. Ата болсоң акылдуу бол, эне болсоң мээримдүү бол деген кыргызда жакшы сөздөрүбүз бар. Жакшы адам сөзү менен күлдүрөт, назы менен күйдүрөт, мээрими менен сүйдүрөт. Жакшы адам сөзү менен күлдүрөт, назы менен күйдүрөт, мээрими менен сүйдүрөт экен. Мээримдүүлүк жүрөктөн, мээримсиздик бөлөктөн дейт. Мээримдин орду жүрөк болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээримдүүлөргө Аллах Таала дагы мээрим кылат экен. Аллах Таала мээримдүү зат дейт. Жерлегилердин баарына, тирүү жандарга мээримдүү болгула, ошондо асмандагы зат силерге мээримдүү болот деп келет хадисте. Мээримдүүлүк өтө өзгөчө жакшы сыпаттардан. Малик Яумиддин 3-чү аяты кыямат күнү тууралуу эскертилинди. Кыямат күндө Кудай Таала гана бизге ээлик кылат. Биз жада калса өзүбүздүн колубуз, көзүбүз, буттарыбызга да кыямат күнү ээлик кыла албай, Аллах Таала сүйлө дегенде колубуз, биздин дене мүчөлөрүбүз бизге каршы күбө болуп берет. Мына кыяматта Аллах Тааланын бийлиги ушунчалык чоң деңгээлде болот. Ошондуктан акырет сапар кыйын жол, аркага эч ким жана албайт. Периште деген бизге окшоп бере койсоң пара албайт. Ошол күн ар бир адам ошол күнгө даярданып, ошол күндө Аллах Тааланын алдында туруп сурак берерибизди эстеп, Кудайдан коркуп, таква болуп жашаганга аракет кылыбыз керек.
4-nji aýaty Allah Taala gana sığynyp Allah Taaladan gana jardam soraw. Har daim biz Hudaýdan gana sığynaly. Hudaý Taaladan gana jardam soraýly. Dubaý salam Dubaýdan, jardam bolsun Hudaýdan diýip Kırgızda. Jardam negisi Hudaý Taaladan gana soralnyş gerek. Birok biri-birizge jardam bereriz. Soranyň masalasynda kelgende Allah Taaladan gana soranyp, sebebi Allah Taala bizi jaratgan zat. Allah Taala bizi bar kılgan zat, rızkybyzy bergen zat. Bizge bütkül jakşylyklardy bergen zat Allah Taala. Biziň eýebis, hojoýunubuz, geleceğimizi bilgen zat Allah Taala bolgandykdan biz Allah'tan gana jardam sorap, Allah Taala gana sığynyşybys gerek. Ulu Allah bizi jaratsa, bizge rızky berse, anan biz Allah'a pendeçilik, kulçuluk kılbay başka biröge, kulçuluk, pendeçilik kılıp başka biröge köz kılandy bolsak, Allah Taalaga jakbaýt, bul toğra emes amal bolup kalat. Uşul aýatda jalgyz Allah'a gana sığynyp, Allah'dan gana suranyp oturaly dagyn bizge aýtylmatat. Allah'a gana dep aýtylmatat da aýatda. Keyingi akyrky Fatiha surasynyň aýatlary toğra jolga salu. Allah Taala özü toğra jolga salgandarynyň joluna, Allah'ın açıgynsyna kelgen adamlaryň joluna emes, oşondoýla adaşuwçylaryň joluna emes degende hidayat soraw. Toğra jol Allah Taala bizge iman berdi, İslamdy berdi. Oşol İslamdy kut kılıp ömrübüziň aýagyna çeýin bizge nasip kılıp oşo hidayatdan, toğra joldan paýdasyny ahiretde dagyn tegizbesi üçin biz har daim Allah Taalaň maktagandan keyin toğra jolda hidayatda toğralyk dagyn surap ýürüşübüz gerek. Adamzat ölerinin aldynda bir toğra emes jola taýyp ketip je şirk keltirip dozak bolup kalysy mümkin. Oşondukdan ahiretde, dünýede çynygy baktyly boluş üçin har daim toğra jolda beken bolup Allah Taaladan toğra jolda sorap, Allah Taala toğra jolga salgan pendeleriniň katarynda bizi dagyn kılsyn dep oşol dua aýtylynat namazda. Kırgızçasynda dualarda oşo duany koşup biz aýtyp ýürüşübüz gerek. Bul Fatiha surasy okulandan keyin amin dep aýtylynat içibizden. Allah kabul kıl degen maýny beret al. Ankeni bul dua Allah'ın maktawandan keyin Allah'a gana sığynarybızdy aýtyp, Allah toğra jolga bizi sal dep Allah Taaladan hidayat soraw bolup atat. Oşoňdan amin Allah kabul kıl dep aýagynda aýtylynat. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا